Ndagusuje kandi ngo ikaze wowe ukurikira Elmo Pod, ndagushimiye kubana nanjye, ni iby'agaciro kandi ni iby'umugisha we wakoze subscribe nawe utarayikora, it's your time uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Uribaza rero ngo uyu munsi ngiye kuba ngaruka kuki? Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Ero, tugiye kuvuga ngiye kubwira bimwe mu byo wamenya kuri Ero igiye gutangira kuri uyu munsi ku itariki turi tariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2024, hakaba hagiye gutangira irushanwa rya Ero rihuza ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi. Ni ibihugu 24 byitabira iri rushanwa, ni ibihugu biba ari ibihangaje. Haba harabanje kuba imikino yijonjora kugira ngo hagaragare ibihugu 24, kuko ubundi ni irushanwa rigenewe ibihugu 55, hakaba habanza kuba rero imikino yijonjora kugira ngo hazaboneke amakipe 28 azaza mu mikino ya nyuma. Ni irushanwa baba bakoze amatsinda agera kuri 6 akubiyemo ayo makipe kugira ngo babashe gukina imikino ya nyuma. Rero bimwe mu byo wamenya rero tugiye ko tugarukaho ni ibi ngibi. Iri rushanwa icyo nakubwira rigiye kwakirwa n'igihugu cy'Ubudage. Iki gihugu kikaba cyararitwaye inshuro zigera kuri 3 zose. Ni irushanwa iki gihugu cy'Ubudage cyatwaye irya mbere baritwaye mu mwaka w'1972 ryari ryabereye mu Bubiligi. Irya kabiri baritwara mu mwaka w'1980 aho igihugu cyari cyahostinze ari Abataliyane, naho irya gatatu baritwara mu mwaka w'1996 mu gihugu cy'Ubwongereza. Inshuro ya mbere rero iki gihugu cy'Ubudage kigiye kwakira iri rushanwa nyuma ya European Unification, cyangwa se kongera ukwihuza kw'ibihugu by'ubumwe bw'Uburayi. Iki gihugu kigiye kwakira kuri irushanwa rigiye kuba ku nshuro yacyo ya 17, kikaba cyaherukaga kwakira igikombe cy'isi cya 2006. Ni igikombe cy'isi cyatwawe n'Ubutaliyane butsinze Abafaransa kuri penalite 5-3 kuri stade yitwa Olympia Stadio iri i Berlin, akaba ari naho hazabera finali ya Euro League. Icyo nakubwira nuko amwe mu mastade yakoreshejwe muri World Cup ya 2006, 9 muri yo akaba ariyo nanone agiye kongera gukoreshwa muri iyi mikino ya Euro Nations. Rero uku niko rero amagrupe yo muri iyi Euro 2024 apanzwe. Groupe ya mbere, aya magrupe apanzwe muri ubu buryo. Groupe ya mbere igizwe na Germany, Scotland, Hungary ndetse na Switzerland. Nkwibutsa ko ku isaha y'3 umukino uza kuba ufungura uri buhuze Germany ndetse na Scotland. Naho groupe B cyangwa se groupe ya kabiri ikaba igizwe na Espagne, Croatia, Italy ndetse na Albania. Naho groupe ya gatatu ariyo groupe C ikaba igizwe na Slovenia, Denmark, Serbia ndetse na England. Naho groupe D ariyo ya kane ikaba igizwe na Poland, Netherlands, Australia ndetse na France. Groupe ya gatanu ariyo E ikaba igizwe na Ukraine, Slovakia ndetse na Belgium na Romania. Naho groupe F ariyo ya gatandatu ikaba igizwe na Portugal, Czech, Georgia ndetse na Turuki. Tuvuye kuri ibyo rero nagira ngo tujye ku mastade azaba yakira iyi mikino. Stade ya mbere nk'uko nabikubwiye ni iri i Berlin, ni Olympia Stadio Berlin, yakira abantu bagera ku 71,000. Iyi akaba ariyo stade mu muzi zakoreshwa irimo yakira abantu benshi kuruta izindi zose. Dukomeje n'izindi, harimo Cologne Stadium yakira abantu 43,000. Tukajya iri mu mujyi wa Dortmund ariyo stade ya Borussia Dortmund Stadio yakira 62,000. Naho mu mujyi wa Düsseldorf hari stade yitwa Düsseldorf Arena yakira 47,000. Naho mu mujyi wa Frankfurt hariyo stade ya
Frankfurt Arena nayo yakira 47, naho mu mujyi wa Hamburg hari Volkspark Stadium Hamburg yakira 49,000, naho mu mujyi wa Leipzig hari ya stade ya Leipzig Stadium yakira 40,000, naho i Munich hari Munich Football Arena yakira 66, naho mu mujyi wa Stuttgart hari Stuttgart Arena yakira 51. Iyo rero akaba ari imwe mu mijyi izakoreshwa ndetse n'amastade azaba yifashishwa mu kureba ekipe izaba yegukana iyi Elon Nation Championship y'uyu mwaka 2024. Reka tugaruke ku bakinnyi baza kuba bahanzwe amaso muri iyi UEFA Elon Nation Championship. Umukinnyi wa mbere nakubwira uza kuba uhanzwe amaso ni Toni Kroos, uza kuba ukina ero yiwe ya nyuma. Ibi ngibi rero nuko Toni Kroos yamaze kubatangaza yuko iyi ero nirangira ibijyanye n'umupira w'amaguru byose no gukina umupira w'amaguru azaba abihagaritse akajya mu bindi, akaba ari kumpera ze za kariyeri, cyane cyane ko no muri ekipe ya Real Madrid yamaze gusezera ndetse bakanamusezera mu birori bidasanzwe. Iyi rero niyo ero yiwe agiye gukina ya nyuma, Toni Kroos mu gihugu cy'Ubudage. Undi muntu uza kuba ahanzwe amaso ni Cristiano Ronaldo, ukomeje kwandika amateka muri iri irushanwa, akaba ari irushanwa rye rya gatandatu agiye kuba akina, kuko irushanwa rya mbere rikinnye mu mwaka w'2004. ni umwe mu bakinnyi bamaze gukina ero nyinshi. Naho undi mukinnyi wo guhanga amaso n'umukinnyi Kylian Mbappé Lotte, uyu mwataka wa ekipe ya France nawe araza kuba ahanzwe amaso nyuma yo gutangaza yuko yerekeje muri ekipe ya Real Madrid. Araza kuba ahanzwe amaso rero na buri umwe kureba icyo aza kuba akora muri iyi ero, bijyanye nuko tumuzi, bijyanye na performance yewe iri hejuru, ndetse naho agiye kuba yerekeza mu mwaka uza wa shampiyona. Uyu Kylian Mbappé nawe ni umwe mu bantu baza kuba bahanzwe amaso niba ashobora gufasha ekipe ya France kwegukana iyi Euro 2024. Naho undi mukinnyi uza kuba uhanzwe amaso n'umukinnyi witwa Jamal Musiala. Buri wese aramwiteze kumureba. Jamal Musiala wo muri ekipe ya Bayern Munich araza kuba ahanzwe amaso na buri umwe. N'umwe mu ba youngster bari kubikora, buri wese aza kuba ahanze amaso. Undi ni Flora Wins ndetse n'uwitwa Jude Bellingham. N'abakinnyi rero bamaze kwereka isi ko bafite tara zidasanzwe, bafite ibintu bidasanzwe baza kuba bakora. Ni bamwe mu bantu baza kuba bari kuri spotlight, cyangwa se buri wese aza kuba ashaka kureba, tutibagiwe abana barimo ba Kubarisi, abana barimo ba Bukayo Saka, abarimo ba Lamine Yamal muri Espagne, abarimo ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye berekanye ko bafite tara zidasanzwe. Ikindi twagarukaho muri iyi Elo ya 2024 nuko twareba uko amakipe yaje kuba yitwara muri Elo zabanje. Abadage batayiherukaga, iya nyuma baherukaga bakaba bayiherukaga mu mwaka w'1996. Ntibibabuza kuba umwami w'iri rushanwa, kuko Abadage na Espagne nibo bantu bafite ero nyinshi. Abadage bafite 3 nkuko nabikubwiye. Hari iyo batwaye mu 1972, iyo batwaye mu 1980, niyo batwaye mu 1996. Hakurikiraho rero Espagne nayo yaje kuba itwara ero zigera kuri 3 zose. Nyuma y'izi ekipe izindi zifite 2 ndetse izindi zifite imwe. Nyuma ya Spain na German haza France na Italy zisangiye 2, naho Czech Republic, Denmark, Greek, Netherlands, Portugal, Soviet Union, izo zose zikaba zigiye zifite imwe. Murabyibuka neza cyane aho
iheruka abataliyane bayitwariye mu Bwongereza batsinze Abongereza kuri penalite, naho yari yayibanjirije Portugal ikaba yari yayitwaye itsinze France muri extra time ku gitego kimwe cy'uwitwa Adere. Naho izindi ekipe zo nk'uko nabikubwiye zagiye zitabira zigiye zabashije kugira icyo zikora muri iyi Euro, zigiye zifite imwe zose. Iyo uyu mwaka murabona ari ikihe gihugu kizayitwara? Ese Abadage barigaragaza, n'Abafaransa se tubona ko bafite ekipe iri yange cyane, hari ikintu bashobora kuba bakora muri iyi Euro? n'Abataliyane se, ni Portugal Cristiano yasoza kariyeri yiwe, hari ikindi kintu cya danje abashije kuba yahereza cya kabiri iki gihugu cya Portugal, cyane ko mu gikombe cy'isi byaje kuba bimwangira. Naho Abongereza sebo Southgate cyaba aricyo gihe kiwe cyo kwigaragaza hamwe n'abahungu biwe, cyangwa nicyo gihe cyo kugira ngo Southgate yerekwe imiryango, cyane yuko bivugwa yuko Southgate nawe n'abasore b'Abongereza nibadatwara iyi Euro Southgate azaba yerekwa imiryango, ekipe ikaba yahabwa undi muntu. Ndagushimiye rero we tubana umunsi ku wundi, we wakoze subscribe, ndagira ngo ndetse n'ibindi turi gutegura muri iyi Euro tuzagenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana abatarayikora, namwe mwayikoze. Thank you so much, mugire ibihe byiza.